Hello, good afternoon. Hello. Mira me pacho mo udi o dia ba dia no waye no ho. Pacho, nyamaya no mu ne sɛ ɛyɛ ne frɛ no ɔbi a mekɔfa no na merefa no ase bi ɔse da bi mefɔ n'anim Hey! merefa no ase bi ɔse da bi mefɔ n'anim Hey! na mafa n'anim saa ma sɛ me ne wopɛsɛ no sɛ nyina tutu me nso sɛ sɛ animufa no ayɛ ne Ah, sɛ papa asɛm a wo kan. Asɛm a asɛm a wo kan. Da bi wo se ukoshi oba bi eye den. merefa no ase bi ɔse da bi mefɔ n'anim ansa merefa no ase bi ɔse da bi fɔ n'anim nso mafa n'anim saa sɛ abɛyɛ me dɛ me ne wo kan nso me sɛ nyina tutu Enti ne si tutu ye na ayɛ de na atia wo. Ese me fa me no nkanza ni me debi uzi nka me pese nka mo bo me na mo bo mpa ye na Ye mo we ho mpaye. Why? Ye bekọ magazine akwa ye dade ese. E de abegu nanum de ama wo. Ye a wo de wo be ma na kowura ho. Na se wo betu twipie na se beboa na wahunu ni awaye. Why? Awia ni pani abre ne ho a. Ni pani afekere ne ho a wo akwa akoshi oba
wo kofa na se a wo se wo mpene fa nanum enti ekowie nanum na afa ne si nyina atutu enti we ne yade a wo waye a wo anu ho hey oh mami nkawa ti ni kaka nke da ne na mintie o se be me na wo fo ba se kofa nanum kofa ba se a wo se wo mpene fa nanum ne si nyina atutu so solution na ope enti solution no me se ya do be kwa mazin ni ya ye dade esen egu nanum ama wo se why wadwene se nanum na so na ehia na wafa ho why ada woroma ni ka opa ni o minua solution na we nya mpaibo solution na ni why everybody yesu awia kataban hello good afternoon hello Mira me pa cho mo di o dia ba de no waye nu ho pa cho dia ma ye nu ene se no fama mi no mo adabu ti no na me ka na na ba ne sai e na wo fama mienu woni omodabo mu eja na isa krabo ni sama ana me emane basa no ayana itlika ya juma bi akoso de bai na wo fama no oni omodaye no na omadi mfie sensen okay na isa na 14 ana 16 na ke 14 na me solution I'm so 17 years enti sa no na wo hwa omo a na eba ne obeda ana wa na otoa wo mo cho ko ya se nyana na ifie le be nti se me na obi ani fa na wa bo awura ho cho sa be na wa kan mu nyina abom na paniro ai se ina je wo ko won e me paniro ya sa na no amaketo anu so wadada keto anu so no so nyi na se wo de na wo mre wunya tresom no a tresom cho abebe ye na ze say no e de ba de gie na wo mu am wanu ho okay akwai se no fa no professor on ti se e si ti na me kaya na ya me se me idea no anti na ga se ya de a wo kobo so sesi ya etu obetimi ato enti we je wo de dan nyame na abo ho mpaye na nyame hu mo bo wai we ye se eja nkoto Afghanistan enti no wahunu se enye de a bo mpaye na nyame nye wai de me nka ho na Abraham pa na wodifo pa mo beka wo mpaye bom wai mo me da se hello good afternoon hello good afternoon Mira me pa cho mo di o dia ba de no aye nu ho I'm pa cho masturbation wa wuso mu a na wa twini enya sa obi na kire wo za cho davio wa na hunu ye da kurbi mo ha na pa me na o yiri mu na ene sa de ajaye yana za cho mi de mi njai na sa ti aka ko mo ho mi jai bosume na wo twen so na sa kan ho na wo de ya wo de wo yiri fa ho ana asamina cho davio me fa pa wo twene sa ene ho atwitwa de kafra ye be fa number dem pai wata wachi wate na bibia timi akonkan de ama nipa ebre o amanfo yare fever manfo yare chese yade ahodo bebre typhoid nom ne ade ayamutim ne ade obi de eyese wo twetwene be ma yade egu ahodo o asemu mpenipa ye fa nipa mienu e de aka ho na afei yakwa abedwafo so hello good afternoon good afternoon Mira mpacho modi o wadama de ba de no waye a wanu ho na nka me pese meka medical ba so kra na akati na mpese me because
Minim say me catch them one mo be Boston pie na maboa me. Mo. And he said the my no eso Oh. na me agasa no me kai kura na me ya na me ye machine. Oh, kafra. And he said Judas me kan hu ne yi Yesu ma ye. O catch them me try or dada me sa me try me asen kamenye so force na no force me na me ye nti. Ya na mama Yesu akai me why. Wo hu ye. Hey. Watimi akọ kan Judas ho amama Yesu ama wanya akokodura san afre wo kan na Kristofo obre akwa monfam ne number ye ba be post ne number to platform bia so Kristofo obre wie ebremu papa na o kan ho bi timi akọ boa Judas am ye Yesu ama pantan hia why pantan fo se memfa mra ti hia ya se won ye nkọ pantan ye fa ne otwa to mo de ani abre na ya mo fredi agro no hello, good afternoon. Okay, good afternoon. Obahima, wo de minim say bibi minim say bibi na epampam na ya no mfo de edi omo achi a emo udi nkura ka kire yen ede ba de na wa ya nu hu na afa yen kọ yanim Asian evidence me akonya udi amame yo me sacho my house is degree oh and I'm close to them study that degree the same as of mommy but me who I know e hame pan so I mean say my body degree what e wa ede ba de na ekoso a e man hunu say ade de e hame pa ya say me ame me to wanna me I share someone see oh my problem and never be great so many me honest bonena udi ye no na o hwa ensem ben sa na ta akoso a ma wadwene e ba ho so se niam ya mije twa mu yi na de sa ha yi nyina aba so no worry na ma worry ni gui wa bra ma sia and you know no far a house the me ya re be ya met I would be every me and I was also me when say like the one back on no I only be so I make you oh me say me na nti se se wo hwa e ma dodo sen na wawo ada unya ya nanka oba ubi aka ho na kana mi na sana ka me pe oh na so antumi amane sa nti awia di amoa pa na de boa wa ebeboa ma akoma atumi atọ yempa nya se sempa cho eye die ntse se mo de boa mi ani se erade be hu ni mo bo na wo de me bo ni ati mo the rise of my mere I didn't need you but so now me who step no question they want to me wo dan him ye de ye wo fie ha minister IBJ so choro ni nyina re be kompa yim why na nyame aba abeboa wa hunu mobo minim se bibia so ebe ye fine why ko akoma to yim ye da ase pi se utimi nya akokoduro freka ye nyame nhyira yo bye bye Mr. Champon na yenkonko tie nsem no ebi na yemmoa nipa sanse nipa nti na yesi nkonwa oban ma nya abotre na ase we ya tie afa so line say oban ma etesen oban ma etesen yo ye de urade ase emowudin ede ba de pa na wahunu anu hu anade na waya wan kasa wagitum se wanu hu mpacho ana me kasa ye mono me shono me kwatna na ninchen na me kwatna hono na se me da hono me ya bread ana me hu se kwankwan lo bi ni nsan
as a see in chance dining the element national. If he I almost yet the young quite to me fear you at the two at the ball. If free that time the better man there. Mama, baby, I'm a copy and I can't follow be in the cheek. Hey! I did to our machine on my basement dance to no more coin. I have been on my basement dance no more coin. A human and milk cry, no more basement. Now, a bear bones and ye imaging. You see, my brother buy a bastard because of South Qualobi. If you have been crying, no more basement dance no more coin. Mammy Yabutro, oh, say, as someone walk on. Who a more dun so. Wonyin ni sese wiase de enka obi apia wo hia kwa do bi ade ba de na ma ususu se won kwa wo de kwa do bi a wo hia no enam bra na wada bi besi mo nchense dan so akoto obo pam omo no ade na ma ususu sa no pacho ahomachi 4:00 no ma besi me dance no more kwan me aka kwa lo bi de anka ri abrele ti ho omo but ahomachi anajo be se 8 no more see dance, no more coin. And I say, me question me ma, go and say, a chance to die a year to my husband. No more basis, no more coin. Ma catch a baby here on Waka Cran. Ye nim so hia mo a na wako baby a me aka kire o say kwa do bi a mere bi ukoto ebobo omo mutu ye no wono mo na tata wa wu dware a wo mu ne ewu didi a wo mu ne ewu ja na wo mu ne Mpacho me to me franco be gamma na mabona marias be catch na fish the one mo. Hey, ebusuya. Ade me ha me hante me pa. Ma me kwet me mu kra na ye yime na ma bitu me fie me ntumi ye hwe. Wasem no emu odu me emfa wo number na mpanyimfo hwe na wo momoa because nyame amamu a we de wo ya ye bedroom o bedman de enko wa brochire ebibrem ha ye ba benya bedroom ansa de a ebe ya asem awreho me emfa wo number mafa na number wi ye nko ne ye to aso yi Bema na etesen Bema na etesen Hey. Hello. Me pacho emowudi wa free so ana. Kafra. Hello, good afternoon. Oba pa me pacho me mowudi. E de ba de na wo wa ya wanu hu. Yay. Good afternoon, sir. Me pacho me mowudi be me na. E de ba de na wa ya wanu hu. What's the phone number? I be the mum fan the back door. Why? Hello, good afternoon. Oba hima me pacho mowudi o de ba de na wa ya wa wuji tum se wanu hu pa. Good afternoon, mama. Me se me mowudi. E de ba de na wa ya wa wuji tum se wanu hu. Ne de ya bo. Hello, good afternoon. Yo, me pacho me mowudi. E de ba de na wa ya wa wuji tum se wanu hu. So na me no na me no yeah, I think you have a 15 years. They say what 30 years na I dey. You know me yeah. Yeah, it's ya, me no yeah, na me ya. Buy 1 month. You na be na year too. You na take. But 1 month you buy me bar. Jina so na asamwa mame nyabotre enkoma oni mi di no mente wo nkoma na se enti san sha ase mame Itato hello mi tie o itato mi be na di me ja fra hey yo Wini be ma bi di moja fra na ye dien ma me. E na ye dien.
After coming, if you're coming to I cannot set up to this. Edia ben na ma won Mame mo tie me yemienu na yedi nkomo nti asem a mebisa wo no wadawroma na wagina so e de ayima no na nkomo no atumi ayede mepa cha wo temenka mo edie ben na ba ye ma wo ne be ma bi kokodi mujafra wo ka ho asemi yo pastor na me na no wo tiyan ye na me die me se da ma ye te se me ana ye sa de me eni bie mai enti wo ne be ma di mujafra last time na me 21 years ase unsa anya wate blood covenant ho asem edie be nsem na be ma ne edie be nsem na be ma ne ka kire wo ma wugi tu mu se yenye sa mujafra yi na mister no woska wosi na owosika no ka to se mi ya na ti dia ide ni o ma ye de ana ye ta te ye no ka to se mi ya na ti dia ide ni ya ti de ni ka se ita de ni ita to ti te ti a ni ye ja for 9 years ni aya ni se me ha me na samre waware ti a me de ma ti a me na wi na ti aya na me ya wo wawo What was saying? Na uko hospital edi mfie saying. The hospital now saying that me are so poor and almost so money ma de so. Omuni mbaabi efri. Nti ama wususu say ebetimi afri mojafra woni be ma na watwam dada no ekodi ye no. Ene yedi bia ba o. Ene na mafo aba gina so ma men kama sembinwie ene na mafo aba odo no se mi se ebedi mu a je oba etwa ne moja na be metwa ne moja na edihia na mu wie na ka akobo ba ako a wa ka no be dai wo so be kwa maka akobo obi ma mi gina so ene afa namba na ya fa wie ye kan na ye ba de bia betu ye ho fu ye de ye boa wo de na nso emu afutuo ne ye fa. Hello, good afternoon. Afternoon. Oba hin ma mesra o memmo wudi o. E de ba de pa na wa ya wa wo hwa wanu hu. Yente wonka. Mesra o ma woni so ma yen why? Yo. By the fantasy. Yeah, my way. Na never be never be na me no ma wo say. By me nya me for tan say in hospital. Na me be man dem. But one ye day. Me nya imagine say me be ma be wo na me ja no ha ko. So any time when me tina free honor dem ma be me come to talk for sure worry. Me ni panina tina in adia na toema. Adia na toema na o tin kan o jam. Adia na toema na o tin kan o jam. Baby am ko bia am say enti eyede ba de na e won nsem a wo kan mu a wa ususu se wa ye nu ho. Oh, me de my no man say me kana mo na me kitu na be ma bia huwa. Na wa fa no for jawn me de me tan san de tere dia na manu e ha me so sa na ne obi bepe wo a empene en ana enye ye na this ya we no say ni power job teduana teduana won oh minua ba nkomo am ne wo boyi mani bresem eye teduana se bia me mete ayi mahunu se sesi ene mema be 3 months bi omuni mi jai adenti na nipa nyansem no me na me de me ho
Any obi be pemi a mempene. Na me tenase a twen bi ana papa bi aba makwam. Eno ye ne se enye ye bi o. Enti edabio emi dio. Ana bi na yin. Yo, nti ese e be ndan. Enti zeti am. Ya me meto bi a ye se sunsuma wale ombe ka so ombe jimi sike jomo tumi. Ama adini kame me sorry am do san chede bitrana eyeni actually as I feel jam so then I want I tell you from this but ebi before your problem o hwe ase eniema bibini famu bia na dwene ye ne se sunsun bi ta akire ade a wasanki etimi de ya dwene no to ho kakra na ye nsesan ye corrections ba ko mienu no ye bibifo etimi nya ne sa de bia tumi bi huhum bi ni yeda huhum bi ware enti ye bibi enyeye ye kode enyeye ye dware enyeye chese ye ni se ya ye be wuwu ama ye manso omufra kire abanso aba ba ye se bia wu ako de bia bibini adwene enti eskafo ne de huhum bi nya omo ana chese ye nsempi mi nua ba wo ma fo o number mo do be ma odifo why ne ya hunu mo a odifo betimi de aboa wo. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Mira, me pacha dede wa chire nti twon ho kakra na yentimi ni nkomo ni yie. Why? Mo. Good afternoon. Good afternoon, papa. Me pacha me modin e de ba de na wo ya a wanu ho. The problem is na say pacho many. Why? Okay, pacho what's the menka? Mete wonka. Pacho me how ni say. There be o e de ba na wo ya a wanu ho menka asa wo how ne sen. Obi aye bibia anu ne ho e de ne konsohwem san krofo no e na ye tie wo no mo. Hello, good afternoon. Mira me pa cho mo wudi o wada woroma e de ba ade na wa ya wanu ho pa Me pa cho me de me bom ala so keke oh ye da sipi nya me nhira o me bom aba so de brewo wa omo problem no enye spiritual omo e wo mutin se spiritual ye da si enye mo ni fi omo mo bi. Hello, good afternoon. Line saying hello, good afternoon. Kafra, hello, good afternoon. Yes, mo baswa. Munyina yeni nkomo na mutie mo hu se ye emwa. Why? I be je mesra mo hwe obi a waye bibia nu ne ho na omo frɛ ne de. Mintimi hu omo ya usapon na nkasa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Oba hima me pa cho mo wudi o mesra o. E de ba de na waye a wanu hu. Oh, me ne be ma na se but me fa na chi. Me be nu me ho se me ye sad no. E den na be ma wo ne ne tie o kofa na chi. Me ba cho me ne ti no. Ono no ko fam o ko wale. Enu ntime me ye smetima koye tadin. Me dia bu fon koye. Wo ne be mate. E na wo pe yire wan ware wo. E na wogya wo ho asan wo ho akwa oba foforo akwa ye na yeforo. Enye sa. Mene na tuna bobra. Ati do owie no wakofa le kroni. Aba. Eni ese ono ne wagya idada. Entimi hu ne se wa ye mfomso obi. Ana Mene na ti dan ba. Ana wasan wo ho akwa ware obi foforo ana enye sa. Never sorry. If you know what's mene na si no. Eno do ba akra kotinu. Eno no na current dan wo ba bi ama me. Na watimi abo abusuya mane esese na anamu. Never try. Na abusuya sesen. Makadia like abusuya for no makadia or se di ono no penon.
na be ma no so ubusa no no sesen o se de enti na wan ware no ko ware oba afoforo Minim ye ka o se enye bibia e na wo so da so te wo twen no enti se wo twen ne se obe ware wakoto so mienu ana se wo ba beda ne side check no akwa akonya main check eye yere no sia de aja me planetan kameni ntina bi ba ma busuafo no almost mentina menena wo busuafo no anaje omo ne be ma ne da mpa so maame enti ya no wo wade ade no waye no hu kan ya mo mpa ye ma wo but miss or men or yes I don't know miss make of me my agency farm am ne be ma so yo nyame hu mo bo why no onye hu free atrocities ni nyina mu why nyame hu mo bo why see pe adwuma ye ne nya bi. Hello, good afternoon. Good afternoon, ma ha. Yeah, me do fo boko ma ha net say Boko yo ye de rade ase be me na modin o me pa cha ode na asi a wanu hu ye chia papa moye yo ade a ma ye de me ankasa me kai kura na me ye ma hye me oh me pese me go bia nso di na ene se me tabu yesu o ye dai oh hello, good afternoon. Afternoon. Oba afin comment to ye minua ba. Me pa che mo udin di ade na waye nu ho. Na line yi asa line yi ha ni pay. Ma me kobra bi o wa homa ni twetwesi why. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Line saying Good afternoon. Good afternoon, Oba ma me pa che mo udin di na waye nu ho. Me amanu me wono se tama me sha no. Asa man se da nya ma me papa bi antana ni chenji. Asa me ana na me bo me bra. Eti me imagine se me sue di na ko ese. Enkrofo kununu ene azopofo na se bi aboshi amaye. Sebi say me ne be man na se de but me hu me say the see ano say ma nya ho yi a ati me wu anyankopon fa ncha me nti me se wa ya me dwe wo pa say ye ma ye no e ha me wanga say wedding fie say me wo 30 years wa wo ma say ta chamo nkola me nsa wa ware e ba cho minya nware de ba me ne be ma na me ne wo ye na nete be ma na ne wo nkra miensa ni nyina na one nete ba cho ai e how be pa na wo komu a amwanu ho sa se a wo ko ha obi mu ana utibu ankasa na ebu fo me mu se bia ma ko ha obi mu ba se utibu ankasa na edi tirimu a ai ku tirimu fo se ye ma ye no aw kafra bompa ye why nyame na de bone che why se ne esitie bia na obesiesie why nyame nka ho ye da se se oba so line saying hello, good afternoon. hello Mira me pa che o mo udin o me pa che ode ba ade na waye nu ho me kai ss na ene me s yenya me understanding na me ye ma ge na ka no tete me ye ma ge hello no tete untu we ye wadwene say me ye ma ge say me ko me piece sir na me de second for akopra no na me so me dia ma me ka me ho wo ko na wo ko ss me ba me nua be ma na wo ko ss no empna na wo konya no ss wo no tete o enti wo ye wadwene say wo de second be ko akopra no wo wi a na wo so apra ho na aye de like me kokuno me de be one na me so ma end in the life na che say ye de akosi Romeo and Juliet yeah to aswe ba e ho no ase o tare so pamicho
Now only sugar daddy be na next show. Into pam 20 school garden. A chop on him one and have his sex over. Garden him one and have his sex over. Oh, school garden. Yeah. You. To now. Ni nyaman en shedan ko ye o manam di mashe. O manam di mashe. We ye mashe o sesei. Engina. Ase adina me ye no ase e hante mi ase mi tim like mi timo mi nyo. Na uwie SS ni mfie sei ni. Oh, me ye 2006. 2006 na uwie SS. Yeah. Na just 20 years mu ani. Yeah. Na oba no ya wo te nenka. Ewo mo a ye kasa. Waware. Ni kini kambio. Waware jai. Nti se ono nso ye singre. Deka mi ni de do na nam sia. Na wan kasa wo waware. Wow. Me ware. Nti se sie no. No so awu ye no. Papa ni. Yo, nti se sie no de na enye mfamo awo wada woroma. De se ano se na nyam like nyama chi koye ma me juma sem relationship dia ye. Papa. Na esa okwafu susu se okwafa no wo garden school garden mu no na ama ne ama abo ati house abri. O mo ye na be like abi sin so. Yo nyame bebo aye fa number ne aboa why? Thank you. Yo, yeah, that's it. SSE.